Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Nanang, mabalin ka iti dumawat iti kwartayo. Paggatang ko kuma iti project ko iti pagadalan mi. Naa, no agsasao ka, kasla nalakalaang tagdawat iti kwarta, ha? Taan niya kumanga iti pangusaram. Kasapulak ngamin ti pastel ken color, nanang. Day talagayam. Ay na, apay, di mo ayaam mo ti agrimedyo. Pespesem di nagyanan tiglo ta ison ti aramatem. Dumket matladay ta. Kasta ti pampamayan mi idida kami tagis eskwela. Anya? Kat isumat, wano saan, agdawat ka pa iti kasinsin mo. Sige, nanang. Day tangarod ti aramidak. Saan amasapol adawatem amin. Adalem ti agremedyo. Ta saan nga iti amin nga oras, kat addaak apang namnamaan nyo. Sige, nanang. Alangarod, mapanakon iji pagadalan. Iya, ang mga nalipatan man ang pinaalan ni Ma'am tayong usaran tayo ita. Awan nga, Rod. Agdaw-dawatak kin ni nanang ko iti paggatang ko kuma. Ngam ko na namat nga aramatak kanon ti innapoy. Isun ti paglok. Kan bumulodak kano iti kolor. Apay nga kasta ni nanang mo, Mia. Kompleto to sardamanong kan manang mo. Ngimsi ka, awan apulos. Agbulbulot ka lata na kanayon. Ay, jak amo kin ni nanang ko, Leo. Siguro, di nakay kayat. Iso adi nakigatangan iti usar ko. Hala, kastoy langan taramidon ta. At dito ti basita plastik ko. Kargaak iti glue. Kin itid kun kin katoy sigot a color pastel ko. Kaputa, nagpagata kininanang ko di kalman tapno at damot ati usaram. Ay, thank you, Leo. Naimbag tada ka classmate ko. Naimbag tainik kanak iti usarak. Tapno saan akon abumulod iti daduma. Nasingpet ka ngamin, Mia. Iso nga imba kininanang ko ti kasasaad mo. Kat kinunanang ibingayan ka iti isnak ko. Kan pabuludan ka iti usar ko. Thank you, Leo. Kasla sana may parbang teraramid ma. Ne, tanya manan ti di mo nagustuhan nga inaramid ko. Kaasimat ni Mia. Apay anak kay istrikto kalaunay kan ko na. Disdisiplina akla ang di anak mo, Alan. Ngam nalabas ang teraramidam. Tunggal at dadawatan na di mo itad. Gaputadyak kayat amaruam ang maitad amin akayat na. Ngam apay nga rodagi siya kakapsat na. Kanayon mo idang igatangan iti kawas da. Wana, kaputa high school dan. Kan may sa, inaudi ni Mia. Ado dagiti bado ni Manang na amabalin na asublatan. Ay. Oh, apay akundisem na ay ka dita. Di ka glablabas, Terry. Amangan no pagbabawyam to dayta. Amom, Leo. Kaya't kulaunay nga ag-high school tayon. Anya? Apay man? Tapno pumanawak ko man iji balay mi. Kat sa dino kumangay ti pagnadam. Iji balay ko man ni antik. Tapno makapanawak iji balay. Kat di na kun ungungtan ni nanang. Di na kun imimutan. Mawatak terik na, Mia. No apay mo't ngamin akas jay ni nanang mo. Kanayon nakngarod nga ungtan, nga uray basit la ang akam malik. Uray adada angkel ko, ungtan naklata. Ala, di ka nagsangit, Mia. Sana bale,
Tadak a best friend mo. Pangasim ko malayo. Tauray lalaki ka. Di na ko maliplipatan na gayam mo. Di na ko maibain. Nguray kastuyak laang. Kanya ko matiga po na nga ibain ka. Kasi timbarakin ka. Sikat ti best friend ko. Isasaan to mapasamak dahil nga ibagbaga, Mia. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpusin iti sekundarya ti may isang anak ta. Ket ni Mia, nakalpas maten iti elementarya. Wan nga rod lakay. Ay na, magagara naklaunay amang padal kin ni Rose iti kolegyo. Wen bakit? Patsek ang mailupas ni Rose ti alaan na akurso. Gaputa nagagatmot nga agadal. Wan basta kanayon asuportaran ta. Kan itid ta dagiti masapsapol na. Ay wan gayam, kita akman daytoy cake nga inorder ko. Uwan Kita numaya ti disenyo na. Ay, wow! Nagmayata. Sinuratan da iti, congratulations, Rose. Ken, I love you, anak. Ne. Apay ngay amay may salaang akik. Do ako Tapno adamot cake ni Mia. Ay na, elementarya lang tinlupas ni Mia. Naimbag pa'y numailupas na ti sekundarya. Kasanungay, numakiasawa adagos. Unay mo't dayta na pa nagsasaom. Kaslasaan mong anak ni Mia. Ay nakita ang mga Adon ti gagayim na itang elementarya pa'y laang. Di ad-addanton inton ag high school. Dayta ti pakakitaan anasingpet ti anak mo. Ay, bagkatem ki din day takik. Kat ipan mon ije lamisan. Di mon ikalintagan day ta anak mo. Anya? Makitak ngawan ti patag ko kininanang ko. Aging ga itaas sekundarya tayon. Saan pa'y nagbaliw ti panang trato na kanya? Dahita ko matagbal nakarit kin kami ya. Uray niya ti mapaspasama. Uray niya ti bagbaga ni mamang mo. Ikagumaam tagturpos iti kuleyo. Wan Leo, talagang ikarigatak ti makaadal. Nasakit lang am intiriknak. Gapo iti da iti apan ang trato na kanya. Sige lang, Mia. Iruwar mo ti sakit tinakam mo. Tapno mabang aram da tarignam. Agyaman nak Leo. Gapo tada ka kanayon amang papapig sa iti pakinakam ko. Hindi kan tupulos malipatan. Kat ikarkararang ko, asapay lang ko matagbaligi ta adto Agtinulong ta, Mia. Nasayat ka gayam. Iso maisakit ka. Ibagaman kit di kininanang mo at ang danan nak nga aglaba, kan aglinis ije balayo. Isopay ko maamausar ko dito'y pagadalan. Ay katwa na. Awan ti parikot iti dayta. Ngam, sigurado ka kadi akabailam? Wan, kabailak. Nairwamak itirigat. Iso ama siguradok akabailak dayta. Mia, anak. Alaam daytoy akwarta. Tapno adamot ti allowance mo ije pagadalan nyo. Agyaman nagtatang. Ngam, nagadumatan. Awan matigatangak adad duma. Ala amon. Idulin mo. Iti kastakat sana makita ni nanang mo. Igatang mo iti kayat mong aramatan ije pagadalan nyo. Agyaman nak unay tatang. Kuma, kastoy mat ni nanang kanyang. Saan apuro ungat. Ken anyala ditan ti palpalakam na kanya. Jakman ngamin amo kininanang yo. Ano sa kun atatang? Aywan gayam. Tangay Sabado inton bigat. Mapanak iji balay dalayo. Mapan ko tulungan ni nanang nang aglaba. Kat ikan naktukano iti kwartak. Ay katun
Ipakadam pa nga umuna kininanang mo. Anya tinangag ko. Kasla agpakpakada ka. Dahito'y anak mo Agpakpakada amapan ka no ije balay tigayem na. Tamapan tumulong nga aglinis kan aglaba inton Sabado. Ay katun tapno makaamukan iti allowance mo iti eskwelaan. Katno anya ti kunada. Oray makipagyan kapayan kadakwada. Unay kamutan, Terry. Kaslamat ten papapanawon ti anak mo iti dayta nga ibagbagam. Ay na, saan alan? Ibagbagaklaan. Alangarudan miya. Isagana mon dagiti arwatem. Ngam kita di ka agsadot-sadot ijay. Di ka mangibabain. Wan, nanang. Naimbag man, tapi nalubusan na katinam nga umay makilaba dito balay, Mia. Ninanang ko pa'y ti kunam. Kayat na kasla papapanawin naktupay ijay balay. Ha? Apay? Anya ka titimbaga na ken ka? Katno ko na nga oray makipagnaed akong dito'y balayo. Anya? Imbaga na dayta? Wan layo. Iso ano sakit tirik na. Talaga di na kay kayat ti inak. Ala, bayam. Tay baga kininanang ko nga oray pag naiden na ka dito yan. Total, awan kapsat ko. Oray saanan, Leo. Di mo ibagbagakin ni auntie. Kababain. Unay. Imbaga ni nanang mo. Saan abali? Nairwama kon iti trato ni nanang ko. Saan abali tada ni tatang ko. Iso na lang. Tatalaga adyak malapdan ti bagik ngagsangit. Numalaglagip ko ti pampamayan ni nanang kanya. Mas tamad nga ti sitwasyon ni Mia gayem ti anak ta. Lita ba kahit? Ay na, wan nga rod lakay. Maasyanak launay kan kwa na. Iso abinilin ko ni Leo at tulungan na ni Mia. Naimbag man ta nadagkad dati tunggal maysa. Kahit babae pa ni Mia. Agkaadalan da si put elementaryada. Iso nga aging ga ita high school da. Isumot lagayam Ni, apay nga agisam kamatan lakay. Una, kasano nga tanong iso ti maasawa ti anak na ba kahit? Anya? Ay, sika talaga. Saan nga imposible dahi ta ba kahit? Kat no day taman ti mapasamak, awan ti dakas na lakay. Nasingpot nga ubing ni Mia. Iso apatsak, nga agbalinto anasaya at nga ina. Ngam ay na, sika talaga. Ubing da pay laang, ngam kastakit din ti bagbagam. Agadal da pay anga umuna. Kahit winmut ngamin ba kahit? Diyak imbaga nga itan. Ay na, tulungan taki din ni Mia. Tapno mailipas na ti panagadal na. Kaasi mo dahi tanga ubing. Terry, bakit? Balasang ni Mia ang anak ta. Isong ikam kumamot iti gatang na ti usaran na. Anya? Ulitak ti imbagak. Balasangan ni Mia. Iso adi mo kumamot alaan amin nga ititid ni Marilita Akwartana. Tapno adamat igatang na iti usaran na. Anya ko mga itigatangan na. Kat maititid mo't amin akanin na. Kas kadaan niya ladita. Siyak pa'y kit din alalaki ti mangibagakan ka. Balasangan ni Mia. Iso anas kan nga ikamot ko maitigatang na iti uray polbo na. Lip gloss. Kan sanitary napkin launay. Ay naalan, nalalaing kakit din ngam iti siya. Saanan ang masapul da ita? Sorsorwam lang agbalin nga arjod ti anak ta. Saan bakit? Talaga akasapulan na dagita. Oho, adula amin da ita. Kaano mabiyaglat tamon, nga oray awan dagita. Kas kumakanya, idi siyak ti balasang. Apay, nagar-aramatak aya iti kakasta. Diyak man amukan ka, Terry. Diyak amuno apay akasta ka. Makapauma ka. Anya ti kunam? Makapauma ak. Wen! Kat di ka nagsaupay. Tamangan no diyak makaanos kat pandawan ka.
Anya. Mare, enton bigat gaya man ti graduation dagiti ubing anya. Agkikita tayo ito pagadalan na Ayunan niya. Wan mare, iso nga ibagam kini pare Alan, ama pantayo darayan ti panagturpos dagiti ubing tayo. Ay na, sapay adda nakitulagak apakitang danak inton bigat. Uray nila kay. Anya? Kat asinon to nga iti mangimarcha kini Mia. Ay kat uray da kayon amare. Total, kasla dakdakkel met ti gastusyon. Ngam da kami anang paadal kankwana. Anya? Wan mare. Sayang ngamin ti may sangal daw no jak makitang dan. No da kami nga awan makukwarta na, napatag ka da kami ti may sangal daw. Alang rod mare, da kamin to ti makaammo kini Mia. Unay mo ni Mari Terry, kaslaawan laang para kankwana ti panagturpos ni Mia. Talaga ki di adi na pagpapadaan ti pamamatag na kadagiti anak na. Ay, anyan. Sana bali ba kay? Hinawagak ni pare Alan, kit dumaraay. Ay, kat nasaya at mat ano kasta. Wan ba kay? No ni pare Alan, napatagkin kwa na ni Mia. Ay, naimbag nga ron ta saan daan nagpada. Nasingpet ni pare Alan. Iso adi na marami dahi ta. Ay, sa bagay matkit di Sapay ko mata makaamiris mo ni Mari Terry. Kat baliwan na ti saan anasaya at atrato na kini Mia. Agyaman naklaunay kada kayo, Antilita. Gaputan no awan kayo. Amangan no sa anak-anak katurpos iti panagadal ko. Mia, balasang ko. Bigbigak da ito adakil nga utang ko animbag anakam kada kayo. Gapo kada kayo, nakaturposak. Gaputad da kayo anang tulong iti amak. Awan anyaman na, balasang ko. Maragsakan kami mat, gaputan nakaturpos ka. Kat gapuday ta iti panagan-anos mo. Ikarigatak dag sapol iti panggadak, Antilita. Tapno makasubadak kada kayo. Ay na, saan kami nga agbirok iti anyaman akasukat ti tulong mikan ka? Inbilang kan kaspudpud no nga anak mi. Isu anapatagkan kada kami, Mia. Agyaman ak unay, Anti. Agyaman ak at alaga. Mia, anak ko. Aging ka diita, kat kaguram ti inam. Saan, tatang? Nga mapay nga rodadi mo kaya ti agawi di balay. Mapaan mo mat kumasarungkaran na giti kakabsat mo, kan ti inam. Jak pa'y amuno ka ba ilang asangon ni nanang, tatang? Awan ti sakitin akam ko kankwana. Ngam jak pa'y kayat ti makisarita kankwana. Ala, anak ko. Maawatan ka. Agyaman ak unay, tatang. Sana bale, tasaan kayo aliplipatan. Kan ikari kada kayo. Apaman amalpas ti kontratak iji abroad. Agdiritso akto iji balay. Alawan, anak ko. Adakan kadaitan. Noan niya ti kayat mo. Iso ti masurot. Kani, agan anad ka kung maijay papanam, anak ko. Wan, tatang. Apay, asino ka di ti agpatakder iti balay di tabakan ti alote tayo, Alan.
Apay, inlakom ka di day ta solar. Saan bakit? Apay ko mga ilakok nga eh. Katay talaang ti kakaisunasan ni kwa. Ngam apay nga rod nga dasimangpet nga agbako. Ajak man lang na amamuan no asino. Ay, katasino pa'y kumangay. Awanin ti sa bali no di ti anak ta. Anya, ay na, agar-arapaap ka manen lakay. Pangalaan kumangay ni Ros iti kwartana. Kat kasladinan tupay kabailan nga isa kadag iti upat ang nagsasarunong anak na. Apay, ni Ros kadilaan ti anak ta? Ha? Kaya't mo asawan ni Mia. Ay naaasinsadon di anak mo bakit? Iso amang ipatak diri ti balay di ta solar tayo. Anya, Apay, di ka kadimas daaw no nangalaak iti kwarta apin ang renovate tayo dito balay. Dagiti inted ko ken ka nga alahas. anya. Kunak ano dagiti imbang-bang ko ti inaramat mo, lakay. Saan bakit? Ni Mia tinaggapuan na amin dagita. Katinton sumaruno abulan, agawiden, tapno agfurgod. Kat dito'y balay tayo, ti pagdiretsuan na bakit? Nabayagan nga limot ko tarik na kan kami Leo, Mia, di akong may limot tarik na. Agay hatak kan kasipod iti. Leo, Pangasim ko tasong bata nakmatan, Mia. amangan no kunaan dagiti tattao. Aginundawayak tirik na. Gapo iti dakkel at ulong yung kanya. Ay na, di mo kuman panunutan ti bagat sa bali at tao. Leo, Ibagam ko matipod no nam. Balik sa mga ay-ayatan nakmat. Mia, ay-ayatan nakadimat. wan Leo. Ay ayatan ka man. Lukas tangarod, santan ngagsayang iti panawan. Agkalaisatan iti kabita na panawan, Mia. Mia, anak ko. Mabainak launay kan ka. Ngam agyaman ako unay. Gaputa di nakagura. Tinapalabas kat napalabas, nana. Kan urayan niya ti mapaspasama. Inakalat na. Agyaman ako unay, anak ko. Gaputa uray anya tinararamid ko kan kaidi. Di nakagura. Kan di naklinaksid nga ina. Alabay anyon, nanang. Nalpasan ti amin. Mga barawanan tayon. Huwanan ako. Ikari, sulnitak amin ang nagkurangakan. Ipaay tayo kumamat ti pagrebangan tayo kadagiti anak tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Isagsagot ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.